Xitoy bugun cho'ng qirg'inni rasmiy boshlab, Uyg'urumning ko'zlari yoshlab qoldi. G'ururini qonlar bilan yuyib paklab, iymonliqlar jangga qadam tashlab qoldi. Mal'un Xitoy tugitalmay seni chanab, turmularga nohaq tashlab sotlab qoldi. İmanыңni, vicdanыңni yurgin axlab, sende faqat dodil qasam kamlab qoldi. Bu vahshilik, yovuzlikni dunyo anglab, manfaatlar g'olib keldi, to'xtab qoldi. Yurivergin o'z yo'lingga haqni yo'qlab, fursat bizni manzillarga boshlab qoldi. Planın adil bo'lsa, nişanın büyük ve doğru bolsa, bütün dünya birleşip sana yamanlık qilishni o'ylagan bolsa-mı, taqdiringa yezilgani ve peshananga sizilganidan ortiqini qilolmaydi. Niyet yaxshi bo'lsa, putlaydigan ikkisi chiqsa, ishonganki, mutlaq ishonganki, yo'laydiganga töti chiqadi. Shundaq bununla işen. Echiliptu bergillaring porek. Көз yaşımda pervişilinip bärik urup. Kızırısan niçin gulca almısadek, sen pekirinin yüregide birli turup. Buzuğanğa uvu saldı sığınışım, Zeynep üçün kan jığılıgan kakkuk kebi. Piyalenge koyuluşni ister yeşim, muhabbette levlerini köydirgili. Izlarını purap kanmaz aşık köngül, yedin sınken koçuladın visal izdep. Udum buldu qeydaş mağa g'amga çöküp, sımayыңni oğurlagan keçke hacep. Menbesi internet. Japakeş, mihirban, kүйімчін ата-анымызға атаған sadaqatimizning, hürmetimizning, qulchiligimizning, xizmatlarga tayyorligimizning, ixlosimizning 10dan birini vatan uchun atagan bo'lsak, turma lagerda millionlagan qarindoshlarimiz yotmagan bo'ladi. Musofirchilikda taraf-tarafda sargardam bo'lmagan bo'ladi. Bizning vatan, tuproq so'ygimiz texi mukammal emaskan. Hikmet bilen işquvchi ulug' Rabbimdan avval qalblarimizga o'zining so'ygisini, ota-onamizning so'ygisini va vatan so'ygimizni doim mustahkam qilishini so'rayman. Uyg'on, Uyg'ur, uyg'on. Isyon, Abduri Uyg'oq. Yash to'kib yeling'icha qul bandiga, qon töküp yav köksini tilmamdimiz. Ne keyin, ne ilgiri şu bir ölüm can tikip elni azat qılmamdimiz. Qahrimizdan yağdırıp oqni taza, yav diliga qorxunuch salmamdimiz. Qilichi xalqning beshida o'ynagan zalimning kallasini almamdimiz. Şunçilik keldi iğir başka bala, sabırdı mügdep yana tolmamdimiz. Ot içip hürlük üçün biz çıkmasak, bir ömür harlık tekip kalmamdimiz. Tökülmekte ünsüz taramlap, teşvişlerge çökken itikat, nemlenmekte ilahi bir köy, ölüm bilen süyüse hayat. Uçqundisa unutilgan keçmiş, tünglüklerde qatmaqta arman, çala köygen dertlik tebessüm, niçin mağa qol sozar pinhan. Abduri Çimengül Avut. Uygandın mı? Abduri Abdüveli Tursun. Yedilanğanda Noruz Şamili, gıdıqlanar zımınның bağırı. Köz açqanda cimi mevcudat, uyğunar mı köngülның yarı. Küttüm tünler taşnalıq bilen, pencerenge telmürüp közüm,
Talay söbi hoşlaştım мәндін, қалдым сәбір бағырда өзім. Ойғандың му, ұйқыды дилбәр, бәргін жауап, бәргін бір хәбәр, талған көзім, мүйдіген арзу, пәкәт сенің вәсліңді көләр. Әркі шамал, нороз әлжісі, мәндін саңа хәбәр бәрді му, ақшамлары пішірлап тұрып, yazған хетім саңа тәгді му. Мұсапырның ғеріп көтсі, соғық күлген өгәй кетсі, күттім сені ұқлыма әмді, тешіп кәтті сәбір қатсі. Өкініш. Абдури Абдывели Тұрсын. Чин төмірнің еті қиярда, тепілді му мысран қылычы, мәхтум сула жығлайды ена, дәрт болғачқа судығы чечі. Босу ғыдын кәтмәй жадугар арамыны қоймады қызының хумар болып шерін қиныға вүжудыны хорлыды қызының. Тыналмайды үйді мәзлум, мәл'ун момай жәбірсі білән, көзлерді адаққи үміт берер бәрдаш сәбірсі білән. Тәлміріду пәнжері таман, чин төмірнің yoluға қарап, солғын чехрі жыллар бағырда, жүрегіде қайнайды зардап. Өрлік үшін кечіп әмәдін, қачқан еді мұңғыл еледін, суғы ташлап ішке женіні, құтылғанды ятның қолыдын. Сыңлысының едіні еділап, чин төмірнің көзі ечілған, өрлік теңі атқан пәсілге, техи еңі қадам бесілған. Ғапләт басқан мәлім бір кече, күліп кәлді жадыгар момай, шерін сұхан сөзләрі кейпіді, мәхтум сұла ұқылыды туймай. Әслі чала үзілгәч беші, тырылыпту жадыгар яна, хумар қылып мәхтум сұланы, атылыныпту хилегер яна. Мәст хош бұлып ятқан güzelni, еділірдің тонuptu мәл'ун, туйдырмастын чин төміргіму, еліп қашты бір қара құйын. Шүндім бұян мәхкум бечара, қанларыны шорайды момай, тәлміріду мәзлум талаға, аксыдын хәбәр алалмай. Чин төмірмі жығлап жүрәрміш, сыңлысының дәрді отыда, яна әма болып қаптымыш пұшайманның атчық ешіда. Пиған білін ейтармыш яна, башны чала кәскен günahim, ибрет болсын кейінгілерге кәчмішлерім, әсіретлік ahim. Толын айыға. Абдури тамчы. Гүл пәсліңді бәргіңді қар зымыстан, гүл рұқсарың мың бәрдашқы яралған, ұйғыр аял чыдам ғайрат шаны сән, өшмәс рухың көрәш үшін аталған. Ғынчы гүлім әхтарныса майсыхан, сән ипархан, сән нозығым мың дастан, чахнар юлдыз көк самада нұрлырың, таңдышың yok тапалмыдым өзгінам. Uyghur қызы, Uyghur ана чмен хан, қыраулады бағырың толды лақты қан, баш әгмідің назук тенің чәйләнді, болып кәлдің вәтән үшін қәһріман. Бахар чыллап өтті өмірің мың талай, бахарыңға бахар башлап мән барай. Әзіз тұпрақ болсын қарар ғайымыз, ғончаң бір күн юрт қойныда ечілғай. Салам саңа ұйғыр қызы әй аял, әждадыға вападар гүл толын ай. Бұ yollarda сән чақнатқан нұр білән, көк самада бізге хаман ай толғай. Бір чағлада çoğu sorsan ayıgan insanlar, bir günni қолларда gülhan götürüp keledi. Бірақ, bu çağda otqı ihtiyacın qamagan boludu. Unutma,
gülning pasli bo'g'ini bilan mehrning pasli bo'lmaydi. Mehr abadiylikdir. Çiçekning purig'i hargizmi mevaning ta'miga vakillik qilolmagandek, odamning tashqi qiyofati hargizmi qalbiga vakillik qilolmaydi. Buni tushunmak lozim. Assalamu alaykum aziz qarindoshlarım. Şiir Bəxit nimada? Muallifi Roshangul Qaysar qizi Asimova. Merhamet yaqtirib tingshig'aysizlar. Tangda turib nav bahordan baharlansang baxt emasmi? Baqqa chiqib qushlar unin anglığının baxt emasmi? Huylandaki alma örük şirin gülning çiçek gülleri hidin çeçip dimig'ingni yerib tursa baxt emasmi? Etken çayga qaymoq jumal silib içsang baxt emasmi? Jo'zangdagi siyadalliq tonurning baxt emasmi? Beda yalpuz turlik tuman giya hamda mehringni qo'shib lazzatlanib etib yegan ko'k cho'shirang baxt emasmi? Quvalishib bala chaqang inoq yursa baxt emasmi? Nevirlaring tatliq so'zlab yugurib yursa baxt emasmi? Baxt asla setilmaydi oltin kumush mal dunyoga. Ata-anang duo berib aman yursa baxt emasmi? E'tiboringiz uchun rahmat azizlarim. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.